Central Lairam Longtline the Lairam Times mininan kut kanin tlei na Thawngthanhnak Chiapa Ni Thawngthanhnak Lai Cha adi dong tiang rak ngai cheu ding kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung East Lairam pur thachunga ral sang kutin mizapi kuluruk annun na kaliam East Lairama pur thachunga khan ral sang kutin mizapi kuluruk annun na kaliami minung kulithum ni hliaman tuartia Women for Justice ni Chiapa Kulilia an than nun nagliam mi hliam tuar mi na hi ral sang ni chunglein bom athak ruang ralphoi iman ruang tlei itha le bom I lam na kin si I atam deuh hi chu van long bomin an nun na kaliam tia Women for Justice ni chunan nang ter chun ral sang ni ral jam kem na zong van long inan ka chubantuk van lei ka nak ruanga East Lairama mizapi in hlinga le in pakhat an rok tia an nang ter phone CNA ni hoikom na he karkan hlang chin lai tia ti Myanmar Martyrs Day akum som sari pakwanak CNF ni chun hoikom na he karkan hlang chin lai tia Thawngthanhnak Chiapa Ni kwa chakwa tan jial CNF ni chun committee representing Phidong Sulut Tole National Unity Government Shwainakin akum som sari pakwanak Martyrs Day General Yang San he mun khata nun nakliami Martyrs Ville te kanin upat na hi phil kholo mi kumthong khazakwa som lile pasari Chiapa Ni kwa tha atong mi Martyrs pakwatel in Myanmaram luat nakle sham uknak do naka nun nakliami upat mai za kanin pekna Chin National Army chu democracy mi phuntluk ruam na ma te ko khan lai rel nak ngei Federal Democracy Ramkul Kom Ser Nak Tiang Hoikom Na He Mun Khata Raldo Naka Kan Kalchin Lai Tia Martyrs Na Mit Mai Zau In Bekam Cha Kanin Kwat Na Tia An Lang Ter PDF Zau Len Le Ral Shangka Do Naka ZRAEC Pathum An Thi East Lairam Te Dim Peng Kennedy Tlang Le Te Dim Kar A Ral Mai Ser Ral Shangka Naka Ral Shang Paruk An Thi Leya Rashang Kutang Zomi Revolution Army ZRAEC Pathum An Thi Tia PDF Zolen Ni Chiapa Kulenia An Than Hi ka dona ka Rashang Paruk An Thi I Hliam Tuar An Tam Athi Milaka ZRAEC Pathum Zong An Itel Hi ka dona ka Rashang Le PDF Zolen Kar Pani ka dona ka si Tia An Lang Ter Thawngthanhnak Chiapa Kulekhat Zan Suimilam Pariat Shonga PDF Zolen ni athi thupin an kan ka cha Revolutionary Army ZRAEC lei in minung pathum kan thi tia ZRAEC ni an than ve East Lairam te dimpeng a shambun mi PDF Zolen hi Myanmar Rashang ado mi an si ZRAEC hi Myanmar Rashang he a kop mi an si hleya Thawngthanhnak to mi siam tlai akap ton tu an si Central YLA ni longkai khochung thilman kai ter loading in theater Central Lairam khulupi longklaya lamchia te ro surmi min chal in how men thilman kai loading le akai chia zong chumchan in Central YLA ni Chiapa Kulithum a no lan chua Central YLA ni chun tu leu lamchia le ro surwanga lam apit ni menin longkai khopi chunga cholet cheu khat in thilman an kai ter te thei asi Need in her high essential commodities leya ku valizer daman tiang akai hi Central YLA ni chun cha atiloi hi bantuk thilman akai mi kan chun rate ning changin zuar chanding kanin theater na chun dorhak mi hi bantuk thilman kai ter mi an chun Central YLA ya arian ran na kin theater nak to dingin kanin no lin kanin theater na te an lang ter India Myanmar Ritan in Rithaisi Carter to ngan kan tlei tia India NCB ni an chim India Myanmar ria achol chang mi le Ritan mi Rithaisi Carter naka angan ngai mi Myanmar Chin State mi an shwai tu chu tlei asi chang tia Narcotics Control Bureau NCB ni Chiapa Kulithum a an than hi an tlei mi pa hi Myanmar Chinram kul hei chin thlang thwana khotsa ning zatwana si India ram Manipur ram kul Churachampur khwa a an tlei NCB ni hin tlei khi kho na dinga atha leng kher haina phim thiam nak aphun phunin ram kul khat le khat pe tlei nak an to anwa
tu bantukin an tlei kho hi asi kherhlai ninga ningzatuan hi chinram kul a rithai si atlai hip tu le alai inram kipa ape cham tu methamphetamine le heroin hi Manipur Mizoram Assam ram kul in India ram hun kip le Bangladesh ram tiang a chek tu asi te NCB ni an chim ningzatuan chu swal thaina phun tampi an to piak chun ani hi Assam ram kul Silchar khwa in Abdullah Ahmed Manipur ram kul Churachandpur khwa in Lalthamwan Polamte Pherzol khwa in Nengaltin Khrum Shangul Churachandpur khwa in Pawmin Lenmun Lohna Zong Anitel Hirithai si chawhlang tu kwa tu photsam tu riana abepi ngai mi asi te NCB ni anchim ningzatuan tlei khona dinga kumthongni kuliruk wau pi thla a lalming sangale biang rei thlep thla a thanching twang an tlei mi na nu leya hinak in angan deuh mi a umko te NCB ni lungshin na kan ngei Malaysia chawza ni ralzam konga UNHCR theitarin le thongtla thonga tilong in ko tatim ralzam thong tampi an idorna Malaysia ram a phungleram sersiam nak cha ati in United Nations High Commissioner for Refugee sin a ralzam thar karto piak ri loading in Malaysia chawza ni an theitarna chawza chitruai nak tanga document pendaftaram pelarian DPP chu ningchangte in to kho dingin bekhia asi te Malaysia chawza Deputy Foreign Minister Lukanisman awang shauni ni parliament a achim Minister Lukanisman yang shauni ni chun immigration thong ina Myanmar ram mi thonga shong chu Myanmar ral kap tilong in anrama kwat dingin tin to asi te achim chap hi kong hepe tlain chawza lein chun chimrel nak chu an ngei kauna in UNHCR lein Thawngthanhnak le chimrel nak umri lo cha asi ningkelte in akalri kaulai appointment angai chiami zong ama ningte in akalri kaulai te thei asi chiapa hei thuma Malaysia ram min ngei mun leiria ta operasi tampi an luti UN khat ngei lo chin mi minung som li shong le Myanmar ramza shongti in ramdang mi minung zanga pathum an tleina United Nations High Commissioner for Refugee ni an thanninga Malaysia rama UNHCR kartua mi le deuna khalmi minung singni le thong nga le zaruk shong an si chuchunga zatuak za somriat kwa hi Rohingya tel in Myanmar ram mi an si adang chu Pakistan Yemen Syria tel in ram somnga shong an si te ati tu tan thong kan than mi chu khavel khana siri lai zau to le ngai tu nan di lak chunga kan ni lom mai zara kan itong chan te ngalai